ngexesha elililo ukuba asijahe. Amen. 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 So uPawulo useyazi isivuno sikhona, uyazi ixesha likhona, uyazi uThixo ukhona, uyazi imfikelelo zikhona. Xa nefuna siyenze masingajahi. Amen. Sesingenile kuyeza masingajahi. Amen. Sesikwazi ukuthandaza masingajahi. Amen. Sesikwazi ushumela masingajahi. Amen. Sesikwazi ukuzila masingajahi. Amen. Sesikwazi unikela masingajahi. Amen. Sesikwazi ukuhambela izwi kaThixo masingajahi. Amen. Sesikwazi ukuqeqesha abantwana masingajahi. Amen. Sesikwazi ukuthandazela abantu masingajahi. Sesikwazi okulungileyo masingajahi. Siyayazi right nerongo masingajahi. Sesikwazi ukuthandaza masingajahi. Amen. Siyakwazi ufuna iBhayibheli Amen. masingajahi. Amen. Siyakwazi uyenkozeni mos Amen. masingajahi. Amen. Siyakwazi mos ukwenza intando kaThixo Amen. masingajahi. Amen. Siyakwazi mos ukwenza ubuhle uthando Amen. masingajahi. Amen. Siyakwazi mos ukukhuthazana Amen. masingajahi. Amen. Siyakwazi mos ukutatanisana masingajahi. Amen. Siyakwazi mos ukuthandazisana masingajahi. Amen. Once sajaba sivule Satana, but once singajahi sivule uThixo. Amen. 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 Masingajahi. Amen. Do not get tired. Amen. Do not get weary. Amen. Into iBhayibheli akalali akadinwa umlondolozi wethu Amen. olondoloza Israyeli. Amen. That means uThixo ongadinwayo bayena okanye mandithi samkele uYesu ongenako ukudinwa emzimbeni wakhe, enyameni yakhe, emathandeni akhe, emoyeni wakhe akakwazi ukudinwa. Amen. Xa samkele indoda enjalo nathi masingadinwa. Amen. Ngoba khona ivekeli xa ihlangabonakala sokufana naye, masifane naye ngokungaphakathi kuthi. Amen. 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 Bonke abashaya isitabi sethu esidla ukuqhuma ngaphandle banuka ntoni? Isitabi sethu. Bonke abamkela uYesu banuka bani? Uyesu. Kristu. Amen. Bonke abadinwa nathi njengomasithini masingadinwa. Amen. Amen. Kodwa wabuza ngezinye uba ninzena nawe ungakwazi ukulinda. Amen. Babe abafundi bakhe betheni bediniwe, kodwa benithandaze baze balala ngoba theni badiniwe. Wathi kanti kuphinde nivuke bebuye balele ngoba theni badiniwe. Wathi kanti nivuke we-hour eyi-1 because wefuna bangakwazi ukuthini ukudinwa, ngoba ukudinwa koba ngoba kufika uSathana ngoba amaXhosa athi inkomo yokuthonga. Ayikho. Amen. Amen.